Kapitan Enteng! Hey, kamaujanan na. Naibunag amin ang naapit nga irek iti talaw dungaw. Huwin nga ron Ay, nabambanlogak mo't anag subli-subli ijay kataltalunan. Sa nabali dungo. Naibunag ta amin ay na. Kasanumot nga men. Awan mo't karo bata mayat atang danan. Sadot dagiti karubata. Agpapan ka ni pare badung. Ni Marituyang. Uray ni Kwarog. Noan yakit di ati pakakumikumanda. Awan mo't ti amok at trabaho da iti inal daw. Di damo ti tumulong iti karubada. Ang bayantan ida. Awan bibiyang ta kadag iti karubata. Isumot ti kayat da. Nasayat ma, tada ka dito'y paraangan ti balayaw, pare. Adamot awit mo nga awan karga na alata. Apay dayta? Ay umayak ko madumawat iti may salata nga irikyo, pare. Naa. Naimbagla apang ramanak mat iti naapit yung nga irek. Naa. Naima siguro ti raman na abaywan santo iluto ti bagas na. Ay, awan mabalin ko amay padawat, pare. Naa. Ay, sige ka din, pare. Dakis tiyagim imot, pare. Mapan ija impyerno tinaimot. Ay, nuin baga ka awan! Na, ay, kuwa pare. Ay, kaasyan nakadimatan, apa. Basta awan! Inikam ni pari badong iti may salata nga irek. Pilitin nakmet nga main ken. Di na kaya ti pumanaw. Imbaga nga awan. Ang awan mabalin ko. Gapo iti suron ko, inikakon tapno agawi din. Hey! Alis to damot lagayam nga umay dumawat no adda maapit nga irek. Ngam no tiyempo ti panagtatalon, takasapulan tati kadwa nga agtrabaho. Adumot ti pambarda. No kunam atang danam ida tumulong, di damot kayat. Diyak kumakayat nga ikan nga rod. Ang ipapilit na. Tawan kanot isaang da. Suron kon. Anya nga rod ngay. Ay kat anusan tan Agburbur ka, intinsahan ko abagas ni pare Inteng. Ay. Nagbanglumutan ti ayam mo umday tabagas ni Kapitan adinawat ma. Uray awan sidaan, mayatan. Ay, pasensya ka na tuyang, tapara kanyak laang da ito ngayon lota. Saan ka akaraman dito? Anya? No kaya't mau ti may raman iti nabanglong en na pa'y. Ingka dumawat kini pare Inteng. Taado ti irik da. Naa. Maray, adawit ko asakaw. Pangaasim ko mata ikanakman mo't iti irikyaw. Taykas mo't la iti intadyukin ni Badong. Ay, jak mabalin ti mangted iti irek. Taawan ni Inteng ita dito'y balay. Nay, apay ngay. Masapul nga ipakadakkan kwa na Marituyang. Masapul pa'y ayang amin nga ipakadam. Kat asawa na kamag. Masapol, Mare. Da kami nga agasawa. No adda papanan, wano aramidan may, ipakadami. Saan kami akas kada kayo, kani pari badong? Ay nasaya ata sinong batam ti awag ni Maribana ang kapitan. Umayak ko madumawat iti irikyo kin ni Maribanang. Naibus ngamin ti bagas kaw. Anya? Kitno kahit itad ko iti irikan ni pare badong? Dayta nga raw tadinakmut kayat nga ibingayan. Binukbukudan na lang. Idinto tadinaw dawat namut lang kada kayaw. Na, Anya? apay ngay akasta. Agasawa kayo, mate. Rombang kumaamay may sa abanga ti paglutuan niyo. Saan akanya-kanya Ay, pangaasiyo ko padawatan dak uray kagudwat sakaw. Tapno adamot ganas ko nagitugot iti sakaw. Sana ka pumanaw dito'y tugaw kaw no di dakikan, kapitan. Nala, ikamon ni Marituyang, intay.
Naumaakmatan iti puro tungik nga ay ayam. Iso nga irwaryo man jay dulduli nyo di tabinggo cards. Kan numero ta isuman kit di ta ti sumarunong ay ayaman tayo. Ay, kawan ang mga noda ni Kapitan, kat makita na tayo dito, narigatag. Sana bali tadamo tay ubing at tinangdanak ang mapanagbantay di ta masungadan ti dalan. Tano umay dito ni Kapitan, aglemeng tayo adagos, kasi lang day tamaray. Ay, wanan niya. Sige, mabit lang nga ron ta irwarkaw. Bingaw! Ay na! Bingaw! Ay, nangabagak! Ay, mudo yan dagiti pustayaw! Ay, Jaski, kabot ba daw? Kanayon kalakit din ang mga bak. Ay, maasol ko pa'y ayatuyang! Sige, ulitin tayo, bareng siyak tumatan ti mga abak. Ala kayaw! Hala! Kuna ni ang kalinteng. Dakaster aramidan yaw. Agasam, ure asawa yaw, anak yaw, kabsat yaw, kasugsugal yaw. Ay, di ka man dita, kwaraw! Nagganas to pa'y! Makimismisa kayong agpaisaw. Na- Ngam kalpasan ti pan nakimisa yaw, agdiretso kayo dito yung agsusugal. Kwa. Ay, ayam lang, matkwaraw. Sugal mo't lang day tata da pustana. Ha? Agbasbasol kayo no kasta. Ay, Kwa. umay di dito'y kwaraw. Tadakadwak dito eh. Ha? Adto'y ti bingo kaid mo. Katingam. Tanudi kan sumana o dito. Alaman nga rat. Ala! Hey! Tapno tuloy-tuloy ti panagbibinggaw kan panagtutong itayaw. Nagbalo na kun itiin na pawi. Apangal dawak dito'y tirsina marikwanang. Aya! Wow, nabanglutin na po'y mo, marituyang. Dinawat ko daytoy kin ni Kapitan. Na, inak dumawat. Ado ti irik da Kapitan. Ha? Kastaya. Ay, way, nalawa nga talon da paggapgapuan tirik da. Nasaya at may tapno da pagramanan tayaw. Ay, inak man nga rod mat dumawat iti bagas da ang kalinteng. Adamot awit mo asaka, kwaraw. Nagdiretso akong dito kamalig yaw. Takargaan nyo man iti irik da ito'y sakaw. Ay salbag! Ha? Hindi na kami kani antim ti agtaltalon, di kay pay mangrik na tumulang. Uno makitang dan kada kamay. Itatapan nag-aapitin, nalpasan ti apit, agdawat kayaw. Kuamin ang kail. Kaya't ko ramanan dyan na banglungain na po yaw. Naa! Hindi kagdanag. Tumulong akto inton sumaruno apa nagtatalon. Sige, ikan ka. Nagkari ka kanya ka. Namnama agtaw at tumulong ka. Isa, dua, talaw, upat, lima, inam, pitaw, walaw, siyam. Ay, adun sa tinabak mo itangal daw. Ako araw. Balato man. Nagganas gayam ti makisugal. Katuan mo't nga man. Oh. Isuadi mo ibagbagakin na uncle mo nga inteng tan aramidin tayo, Regla daw. Aw, manuti kahit mo abalataw. Kwa, ikan nag-iti 5 laang nga tig ti 20 pesos. Pagpuunak man na mag-isugal. Ay, kunak no 5 pisaos. Sagsasangagasot mat da ito'y kwartak. Ato yan. Uy! Agyaman nag-akwaraw! Ay na, naggana sa'in! Apit na kadag iti pagay, nga masapol amang rugi tamanan nga agtalon, para iti sumarunaw. Ay, kasla masaduta kon nga agtalon, inteng. Umaimatlat tandaw dawatan dagiti kaaruba ta dagiti irek. Barang itatanaramanan dan tinabanglo abagasta. Kahit alistudan nga may makitang dan muna tumulong. Siyempre, amudaan na imaskin na banglo ti baro abagas. Ay, kat, bareng Tapno saan aday talaag daw dawat ti aramiden da. Ay sagana ka ti maraapan. So ano kayat mo ti maadan iti irek? Umay katumulong nga graab.
Tapno ikan kanto iti may sa alata nga irek. Tangdan muntaw. Ay, kuanggal. Ay, awan ti oras ko ita. Na, At tanas ka na papanak. Ha? Intun sumarunon to apa nagtatalaw nang kay. sa pulak ti kadwa ita. Nga may nagpara pa kaon. Umay kay tumulong pa rin. Mari. Ha? Ay, kuha, Kapitan. Uray may sala ko mga aldaw. Tapno mabibiit. Di kay agda nagtatangdanan kayo iti dua lata nga irek. Inton pa nag-aapay. Ay, kuha, Kapitan, jaksamot makaumay, tanasakit ti sakak, Na- nailigos ngamin idikalman. Ay, ikwa, ay uray sakmet pare. Ay na nagsakitan ti ulok pare. Ah. So ajak makaumay. Ay nasurya talaga. Ay na nagsakitan. Ay. Kasano daytoyen, inteng. Bukbuko dan taman ti agtrabaho iti talon ta. Agraep, agseka, kas kada agibunag kadagiti bunubon. Sa inton agapit tamanen, bukbuko dan tantumanen ti aggapas kadagiti dawah ti pagay ta. An-anusan tantumanen ti agibunag iti kamalig ta. Kalpasan na. Addan tumanen kaaro bata amang reng-reng kadata dumawat iti irikta. Ay salbag kit ti kastoy abiyag. Ay, dayta itanti sana mabalin. Silto kakto pa dagiti agdawat. Naglalay nga dagay. Sana nga po taado ti irikta. Kat agdawat dan. Nasaysaya atan na dito bangkag ko ti pagsusugalan tayaw. Dito tayaw niya agtutungit kan ang bibinggaw. Wana, tataba daw. May mayat di tao, itawan ti makakita ka datayaw. Nangrunan ni ang kalintay. Ay, sigay, kung dawayan tayo kidit agsusugal ita, tamakumikom da Kapitan ijay talon da. Ay! Kamaudyanan na. Nalpas tametlangen ti raep ta iti pagay. Day tala aguray iti panagapit ta ti urayan ta. Ay, wendungaw. Anya nga ta meter aramiden da pari badong kan marituyang. Nangruna ken ni kwarog anag kariidiken ka. Ay, baybayam dagitan. Umagaw akit di mapantumulong ka dagiti agtaltalon dita. Tapno da mabingay ko nga erek. Pagbalinek to abagas. Isupay ajak gatangan. Mas daawak nga rod kadakwada, inteng. No anya launay ti pakakumikumanda. Aray, umutangak man iti bagas mo. Kan may sa kilo maten akar ni ti manaw. Bawang, sibuyas, paminta, soy kan suka. Kan may sapay kaya makilaw ti patatas. Imbag lang ilaok ko iti sidaag nga adubaw. Masapul aya na imas ti sidam. Kat day tamalag sugsugal tar aramidam. Ha? Ay, sana bali amaray tabayadak matinton mga bakak manin iti tungait. Sige kitin, pautangan na kaon. Ay mabisinak nga minay. Tinasayaat, isardeng yu pailaan ti panagsugsugal yaw. Ingkay katagsapul iti pakipordiyaan yaw. Tapno day gatang yu ti bagas yaw. Makunam day tamare, tada day to'y tirsina mapangalalaam iti income mau. Pudno ti bagbagak. Sana nasaya tararamidan yaw. Ingkay katagtrabaho. Ha? Ay, siya nabalik ka din. Uray ta damot di talon ni pare inteng. Kat no agapit dan tumanan, adan tumanan pagdawatan. Kasla kaano lang na di pa nagraep ta dungaw. Ita? Bagay man ang tigapasin ta. Ay katuwin Madlaw ko pa kat nasaysaya at ti apit ta ita nga biti kalabas. Talaga nga adu ita. Napunon ti kamalig ta kadag iti irek. Adun ti abasto ta. Ay win Pare! Na. Pare inteng! Umay kami man! Pare badong data sumungat dungaw. Na. Win nga agpaysa. Kan Ripapage! adda pa'y kakadwana. Anya nga tatigagara da. Best friend, pare! Asus, nagaduda. Umay kami! Dumanon kayo!
Amo may nga do ita ti Eric Mao, pare. Iso nga may kami ata dumawat kami manin iti Eric. Ay, puno na ita, Kapitan. Kanya nga pare. Nya. Nagpuskol ti rupam at dumawat pare badong. Ay, no diyo kaya tagpadawat. Sige, pautangan na kami lang arudain, pare. Ay, pudno day tanggal. Masi kayo umit kumakada kami, ah? Ang wanti sa bali pagutangan, may. Kun pangalan may iti isang may. No di da kayo kiniantibanang. Ay, so, Kapitan. Basi kayo. Ay, awan ti ganas ko itangag padawat. Awan asik ita. Sadot kayo. No kaya to, trabaho kayo. Podno dayta. Umayukat daw dawatan lang tinagbambanugan mi kan ni Enteng. Ha? Heh. Iso nga agawid kayo. Marwam kayo. No kaya to ti mga nagtrabaho kayo. Nga rin Saan na. kita day tagnamnam ay tamuyaw. Ay, Pag, agawit damat tayong kakadwa. Agawit tayaon. anya pala ti uray matsika paray. Agawid ka matay. Ay, kwa, pare. Sure. Ay, sure talaga. Ay, ngamin, namiris ko nga gusto ka. Ay, uwan, pare. Manipod itan. Agtrabaho agmatan. Tano adumat ti Eric ka nga iyawid ka. No kastoy apa nag-aapay. Wala. Birigab. Ken, sana day tagtungtong Ken nagbingbinggaw tararamidin yaw. No di yung pala sardeng day ta, ipatiliw kayo. Ala, agawid kan. Ay, uwan, pare. Ay, una yan ti aramidyo at taga-kabildatan. Agtrabaho kayo kit di para iti pagbiag nyo. Saan kat laaday ta sugal ti aramigan nyo. Ala sige! Ditong tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Gani. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Naa, napanan nga ti iklog ti manok ditoy. Ha? Kat no nakitak idikalman nga ado ti itlog ditoy, binilang ko pa kahit nasurok asa nga puno. Nay, apay ngay. Adalaki din ang takaw. Iso ti amaw. Ay, masapul nga ron amaamuan. No asino man tagtaktakaw iti itlog. Oray siya maribanang. Adda natakaw nga itlog ti manok ko. Anya? E di malis manan iti pagitlogan na di manok. Nas daawak. Tanagpukaw manan nagiti itlog na. Ay, Ay, kaasimat nga ron ati manok mo, mare. huwag nga rod ah. Angam sa bagay, manok laang day jay mare. Ay, angam, asino nga tati agtatakaw iti itlog ti manok? Masya nakiti manok ka, wanggail. Namidwa na gitlaw. Namidwa mo ta napukaw ti itlog na. Delikado na. Ada nga ro din agtatakaw iti itlog dito lugar tayaw. Wan nga raw. Agpaliw kaya na impag. Sana mabalik. Akastoy ti mapaspasamak. Wanang gail. No matiliw yaw tagtatakaw. Idatagyo adagos kanyak tamultaan. Nay, at damit gayam kalapaw man dito'y bangkagyaw tatabadaw. Ay kutuan ako araw. Imbagla paglutwak no da si daan no kwa. Ha? Anya ngay day talutlutuan niya. Kita man. Ay, lino katamatayin. Ay. Nangalama iti lamlambungan nyo nga itlaw. Ay kwa. Ay kwa. Itlog ti abuyo day ta kwa raw.
Nasarakak iti igid ti bangkag may kinituyang ka. Ha? Ay, una ta kanayon mo nga na mapukpukawan iti itlaw dito'y lugar tayaw. Ha? Kahit anya kumamot ti pakainaigan day ta itlog ti abuyo iti bagbagam. Kinitam ko maano talaga nga itlog ti abuyo uno saan di nakitam ko arog. Jakmut amaw. Nuanya ti pagilasinan iti itlog ti abuyaw. Na Kasanaw, jak paimot nakakitkita iti itlog ti abuyaw. kas lamanok metlang ti lang aday jay. Ure itlog na. Kas jay metlaeng. Ay, kasano nga mailasin ko nga rab no, agpada mo gayam. Ha? Apay ko harog, kasla na unagmat ti pampanunutam. Pampanunutak timbaga kanyak niya ang kalintay ngantay. Nga anya, Kunana, bababasit ka naw. Ngam itlog ti manok ti itlog ti abuyaw. kat, apay kumano kasta, Panagkitak namin iti itlog nga ilamlambong ni tata ba daw. Kat medyo dadakkel nga itlaw. kasta ka de? Isu apa nagkunak? Itlog ti manok dayjay. Saan nga abuyaw? At da akong diti paraangan ti balay ni Kwarog. Mapana kita yan ti pagit-itlogan ti upa a manok ni Kwarog. Dito yan. Ay. Makita kat adaw ti itlog. Ala ikit ti aminin. Adag ito nga itlog. Anya ngay daytoy nakasupot dito eh. Ha? Itlog met ti manok dagitaw. Ay, tuyang! Di mo man pakibiyangan day ta. Nangalaam iti ado nga itlaw. Ha? Ay kwa, ay awan bibiyang mo. Mutuyan day ta nakasupot. Tainak man ilambaw. Na, kat no nagado dayta. Di nakpay ikan. Ay imot ka alaklakayan. Naa. Sumurot kan tulatan kanya kaya bangkag ta. No kayat mo tagsida iti itlog ti manaw. Na. Awan manan dagiti itlog ti manok kawang kail. Ay sinalbag kit diti kastoy. Na napukaw man dagiti itlog ti manok mo. Unang kail. Makapasurunan ti kastoy ang mapasmasamak. Agridam kayaw. Paliiwan niyaw no asino ti agar aramid iti kalukwan. Ay, nakakaasin ni Kwarog. Sang-sangitan na di itlog na. Ay, este itlog ti manok na at tinakaw da. Na, aging gaita. Di yu pailan natilew no asino day ta nga agtatakaw iti itlog. Nalibtak nga raw. Sana matilew. Ay, kaslalal ya. Adi la matiliwanan. Ay, puro itlog mat titaktakawon day ta nga agtatakaw. Trip na siguro ti kasta. Mga no mahilig iti itlog. Ay na. Ay, napsugag iti husto tuyang. Agidagman pa dito'y papag ti kalabaw ta. Agrelaksak man pa tuyang. Umunakan to namang ituloy iti trabaho ta. Sumaruno akton no madamdama. Na. Sang apulo nga itlog ti sindam. Idinto ta siya, dualaang. Nagrawot ka. Malagi din. Umunakan. Tayo supay di matrabaho am itangal daw. Rabin, tuyang. Maturog tan. Nabambanog ka nagmalmalam. Ad-apay kanyak Kasta unay ti bannog ka. Ay unay kamatayin. No kastang agpas ngaw ka. Ay katrumwar kamat Na. Di ka lamabain. Nagbangsay. Anya nagbangsit mo't asasawam. Itapno ang mom tuyang. Ije sa bala pagilyan, libre latan ti umutot iti sangwanan ti kaduan ti tao. Nagbangsay. Agat itlaw. Rumwarak man langan. Ay! Diyos kay.
Rumor ka lang! Nakararti ka, bakbakitan! Umutot kan tulang! Dilawan kan tumay! Kumatanga man iti asukar no adda, mare. Adda ah. Hey, Adda. ata ba daw? Ha? Nagsapa ka mo dito itiresina ni kagawad ko anang. Ha? Kasino kada kayo kini kagawad tinagpasngaw? Ay, kwa. Ay, siya kwa raw. Ay, jagman na mauta. Agkaraot tutak matain. Sipod pa inay. Ay, kwa. Ay, awan gayam. Agad itlog ti utot mo. Naa. Nagbangsat. Ay, siyempre utot nga raw. Ay, naglaing ka nga reklamaw. Ha? Itinto tamaki ang angot kayo laing, mate. Ay. Na, bastos ka kidi ah. Na. Lapdam mat ano kwa. Rumwar nga raw. Malabdam aya. Ha? Adula amin niya muyaw. Ay, madandanagan matentuyang. Ay, manipod inadok tinagsida iti itlog kat kanayon matanti panagot-otot ka. Kuna ni midwife, natural kanulaang daytay ti may sa tao. Nasaya at kanukit di tarumwar. Ha? Ay, agyaman na. Kung naklaki din no anya da ito yan. Makapadanag mo't nga main. Siya pa sa balit yangot na. Kat natural taado nga rod ti sindam nga itlaw. Tinasayaan. Aliwin nyo dahil jay, apari ba daw? Si puta makanayon, wait. Rabi ikan aldaw. Angkal. Agdua-dua ak nga main. Gapo itinaamuakin ka kwa raw. Salit kiti dayta. Maduktalak lang nga iso tagtatakaw iti itlog. Iso ti pagitlugan. Ariglado angkal. Bayan niyaw. 24/7 na paliiwak ni Tata Badaw. Adula amin amadmadlaw yo kan ni pari badong inteng. Anyat amutay ngay. Umdas lakit din dayta pagibasaran yaw. Ay, umanayin alid dayta para kanyak. Anyak, di nak mapabasol ano iso ti atapak ngagtaktakaw iti itlog ti manok. Nay, anya daytoy badaw. Kitaim lang nga rodan nga itlog ti manok da kita. Damagang pa'y laing, mate. Di ka pala nadidigra. Agkarautot ka lang arudan. Anya kumangay ti pagdanagak. Isardeng mo ti panagtaktakaw mo iti itlaw. Sakbay amatiliwan da ka. Amangan no ibalod da ka. Makitkitam ti makitkitam ko raw. Ni Tata Badong day di angkal. Aha, mapagsisilpo kon ti amin. Dajay, umasindagan iti pagititlogan ti manok bay. Ay paliiwag no niya ti aramitin na. Wananggal. Aw, rugyan nanti agala kadagiti itlaw. Tudas mo itan, pare ba daw? Ay, kasyanda kumaapare. Oreta isubli kong ti itlog ti manukyaw, kini maribanang at tinakaw ka. Ay, di nakmala iti panagsangsangit mo, kasta. Anya, ay napare. Atuyan dagiti itlog. Ay, itid kon ka pare. Ay, pakawanan na kun. Igamamlat na dahi itang. Di mo ibat-bate, no di mo kaya't apatiltilan ka iti 1,000. Winan. Pare, ay, kasyan na ka din. Anyaya teramidin nyo kanyak. Ay, surutem ti bagak. Ah. Kasumanao. Na, Maray, pasino di ar-aribungbungan da di taayan da kapitan? Apay, di mo amuaya. Ganon ni kabadong. Anya? Natiliwan da nga agtaktakaw iti itlog ti manok. Ha? Ayun na yan. Ay, ni badong kaw. Ay, anya mo ta, nakababaing ti kasta. Ay, badaw! Hindi ka madanagan, Maray. Barang bagbagaan laang ni Kapitan ni Badong mo. Si kagam dagdadakaw iti itlog. Ala, igamam dahi ta nakasupot nga itlog ti manok. uwan pare. Ay, badaw! Ay, agtanang ka kumama rito yang. Ala, kwaraw. Yada yuyo dito ni Marituyang. Matong palangkang.
May kayaw. Ay, palubusan niyo ko manibadong, Kwaro. Sana mabalain na nato yang. Ala, umatayo-tayo pa eh. Ala, magna ka. At ingatom. Dagiti itlog anak kasupot tapno makita dagiti tattao ti tinakaw maw. Wen pare. Magna ka. Ay pukaw mo da itoy. Agtatakawak. Agtatakawak iti itlog. Ala, kung palam timbag, aksalbag ka. Agtatakawak! Agtatakawak ititlaw! Detan paray, nalpasa Ay, ulit-ulitim. Tagrikos tayo. Dito kalsada ng agsubli-subli. Anya! Agtatakawak ititlaw! Agtatakawak! Ay, tatabadong. Dakis tiyang takaw. Anusam no anya timpataw ni Kapitan Adusam. Sapay kumatag nakam kan. Ala sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Gani. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng! Nalpasa kon anangan, pasita kaanakan. Ay, mudtoy nga rodan tananganam. Tainawak, antituyang. Ay kat umay mo alaan dituyon at anay nabsugak. Masadutak at tumakdal. Unay kayo mutan, ante. Ay, awanan ti adupay asaw, umay kakitdain. Wan, antay. Ay, nanay. Ay, abay ngay. Aging ginad, antay. Ha? Ay, bunggag pa isaw. Ay, sapay pumigpig sa. Anya, may nagkararamidam nga, antituyan. Ruportan. Mga numapati balayaw. Sapay naman niya ang kalbadang. Pasita! Ay, urahin na! Diyos ko. Di na kam kumabaybayan. Ay na, kunaklakit din no magaburanta, pasita ka anakan. Ay na, maglangan ta nakarwarta si bibiyag. Uwin nga ron, antituyang. Ay, sapay nagpig sa tiging ganad. Umuray lag ko ti dagiti aparador kan lamisaan. Agam, Ay, mabitlaan. Apay nga awan mo ti abiso ni Kapitan Ninteng. ha? Abi, sumot nga ibagbagam, ante. Apay nga awan abiso ni Kapitan nga daging ginag. Sapay datayo akabarangayan na ti apiktadaw. Una yan, ti kasta akapanunutam, antituyang. Amo na nga rod nga aging ginad ita. Ay, o saremet ati utak mau, ante. Na, ayat panagkunkunam kanya kanakan. Awan panunot ka? Saan met, ante? Ngam saan ko maaday tamang bat-batikos kan ni Kapitan ti pangrunam. Maditi kasta. Ay na, di ka agsaw iti kasta si Kapasita. Tadi mo amaw, no kasano ti kina-irresponsablay ti Kapitan dito'y lugar may. Itay pa'y nga data dito'y ruwar, Pasita. Kaya't kunti umunag. Ay, hangam, amangan no adapay aftershock na, ante. Ay, narigatan. Kumusta kayaw na natuyang? Ah. Pasita. Awan ka di tinadangran ka da kayaw. Wan, awan mo't kit day, kwarog. Ay? Sa dinungay ti ayan ni Kapitan. Ay, anday di barangay hall. Apay ka day? Apay asaan nga iso ti umay agmunitaur. Anya ti kayat mo asawain? Ay nakwaraw, apay ada kayo laang atanod ti ibabaon na nga agmunitaw. Anya nga rod nga iti serbi ti kinakapitan na,
no adala ang iya barangay hall ngagtugtugaw. Awan lang aro din ti abiso na itinapasamak aging ginag. At na patag nga raramidin ni Uncle ko ije barangay haul. Oho, ti kuna nakit day di na kaya ti agmunitor. Tamabutang itiging ginag. Awan pa'y sir-sirbi na mata kapitan. Pwah! Ha? Antay. Ay, kwarog. Pasensya mo ni Auntie Tuyang. Di na amo tilawlawatan na. Kumusta ti monitoring yaw? Ada ka din nadangran iti pasamak aging ginag. Awan, Kapitan. Nga madalang dagiti sumagmamano ababalayan arba. No kas tagaraw, masapol ang manayunan pa iti tent, tapno ada pagturugan dagita gibakwet. Peso, Kapitan. Unang kail. At tuitilistahan dagiti pamilya anarba ti balayda. Agyaman na kwaraw. Awan tinatangran iti napasamak aging ginaid. Naulaw ni nanatuyang Uncle. Naulaw! Sapsapulan na ka. Apay kanu asan ada kayo tinagmonitor. Ken apay kanu ngawan abiso yu itiging ginada na pasamak. Imbaga na dayta. Unang kail. Jesus, apay ngay. Naglukon ni Marito yan. Ramatan nga talaga. Apay amok nga aging ginag. Saan man at tilaw-law-lawatan na dya Marito yan. Nay, si kamot ti masalaw ko iti dalan, John. Sa dino ti papanam. Mapanak dita klinik na natuyang. Inak itulod dagiti first aid kit. Iso tibili ni Kapitan. Anya! Ada ka di parikot na natuyang? Apay ang masapul asika ti mangitulaw. Apay asaan ani kapitan. Ada ni Kapitan ije barangay hall. Ado ti asikasun na. Oho, sadot day a kapitan. Day talamang ibabaon ti amuna. Awan ser-serbay ti kinakapitan na nukas tamot lang. Ay, una yun dahita kapanunutan yun na natuyang. At dalang aruden mapaspasaran tayo a kalamidad. Day tapay lang mang batbatikos kini Kapitan ti pangpangrunayaw. John, apay akas ta tilangam asimmangpet dito'y klinik. Kasanumot ngamin. Nasalaw ko ni nanatuyang ditadalan. Kumkumpurmi man ti bagbagana. Anya man ng tiimbaga na kun kaya. Kesyo sadut kanu ni Kapitan Inteng. Kat no adda ni Inteng ijay barangay hall ita. Ammo pa'y day dyan nanatuyang. Ay, una yan ni Marituyang. Imbes at tumulong, saan mat? Taday talamang sip-sipot iti garaw ni Inteng ti aramiden na. Isumat ti kunak nana. Ay, saan nga min ani Inteng ti sinupurtaran na iti kinakapitan iti napalabas nga eleksyon. Iso siguro akasta. Di oray man. Saan ko maakas day ti aramidan na. Imbaga ni nanatuyang ti kasta, John. Wen, chikwarog. Ay, uray nga min idin na panak nagmonitor ijay ayanda. Nagado adakas nga imbagbaga na may papangkin ni Uncle. Naulaw siguro gapo itiging ginag. Kasla di na mo ti bagbaga na. Uwan nga raw, kunamla na sino nga agsasaw. Anya ti kunayaw, John, kan kwaraw. Damot gayam di ni nanatuyang. Awan matimbagami. Kat no nangagkwasyak ti pagsarsarita niyo. Kunayo pa'y nga ang mga nunaulawak gapoy tinapasamak aging ginag. Saan ka di apod na nanatuyang? Kaya't mo tadanugag tarupam sika kwaraw ka. Oh, makitam day ta, nana. Ha? Talaga natangsit ka. Saan lang ka mamang batikos kini Uncle ti amaom. Nalaing ka pa yamang karait. Ni, apay akas ta ti rupa Marituyang. Kasla nakiapa ka. Maasarak ka na gijay at tanawd. Anya tinaramid na ken kaaya. Amangan ka no naulawak idinaging ginad. Iso asaan ko nga ammo ti ibagbagak. Kat pudnumat nga irresponsablay ni kapitan. No apay mat nga minakas jeti pa nagsasaom kan ni kapitan Inton maminsan, agpanunot ka pa'y na imbag. Sakbay nga agsao ka. Wano agipos kay ti Facebook. Tapno sanda ka nga ibash dagiti ka barangayan tayaw. No kasta. Nakita ti impus mo iti Facebook, Mare.
Saan ang nasaya at amapan mo ipupos nga responsable ni Kapitan? Intun kwan, si katinakaswan. Ah, awan pa'y serserbe makasarsarita marikwanang, ha? Agawid akman lang. Anti Tuyang, nimot Kapitan ti sumungad. Huwag nga raw. Ita nga awan tiginggin ay santog pakita. Takrop. Na? Unay kamutan, ante. Kahit puno magtakrop day ta Kapitan. Ha? Kaslada sakit tinakam mo kan ni Kapitan ante. Awan na. Eh? Apay nga rod nga, akas tat ibagbagam. Nakitak pa'y tin-post mo iti Facebook, apang dadaol kan ni Kapitan. Imbis ako mustahamat ni Tata Badong, no kumusta ti kasasaan na ijay bagyaw. Ang saan mait? Taday tagi po post iti kumkonforme iti Facebook ti aramidaw. Aha, jak amukan ka pasita. Ay na, ante, agbalbaliw kan. Saan ang nasayati kas tangar aramidam? Adda kalamidad asang sangwan tayo ita. Iso ano mabalin? Saan ko maaday tamang bat-batikos kan ni Kapitan ti ipang pangrunam? Anya ter aramidem dito'y balay, Kapitan. Kaya't kailang ako mustaan maray. Apay nga italaan? Anyat kaya't mo asawan? Idi nagingginad, awan ti abisaw. Na, Idinalpas ti ginginad, saan asika tinagmonitor. Itatawanan ti ginginad, sa kalao may agpakumusta. tapno ibagakan ka maray. Jak amaw nga adda mapasamak agin ginad. No maipapanmat iti monitoring ibagbagam. May salaang ti bagay. Naglawat ti barangay tayo. Pa'y mamonitor ko amay no si siya. Isungaron nga dadagi ti tanaw tapno adda katulungak no adda kalamidad. Ti kunam kitday. Sadot ka, Kapitan. Saan ka makawawat? Ada ti mapaspasaran tay akalamidad itamari. Isu mabalin atil mo ng pala ti prime out. Amok asaan asyak ti kayat mo nga agbalin a Kapitan. Ang respetun naklat ta kumaa. Salbag kite. Nay, apay manan, Auntie Tuyang. Agin lalaing day dya, Kapitan Inteng. Apay aya akas ta ka, ante. Nagngato ti pride mo. Nangag ko ti saritaan nyo kan ni Kapitan Itay. Kat nasaya at matipan nakisarita na kun ka. Napay ngamin nga iso tinagbalin a Kapitan. Ha? Awan matam muna. Awan to pa'y ti husto a plano na. No anya ti maaramid ita nga adda kalamidad. Adda plano na, ante. Anya nga'y kumatiam mom si Kapasita. Kat kaumumay mula ang idinapalabas a bulan. Simple lang, ante. Nabuyak ti interview ni Kapitan. Kan binasak dagiti impupos na iti Facebook page ti barangay yo. Isungamok. Si Kangay, ante. Amang ano saan ka nga agbasbasa? Isu ako nam nga awan plano, wano aksyon ni Kapitan. Uray no adamay. Ay sus! Adaman ng gingginad! Sapay nagpigsa! Ay! Ante Tuyang! Ante! Romartan! Amangan numatumba ti balay! Ante Tuyang! Ay! Ay! Ibaglakit din ta nakarwara kon! Ay! Narban ti kalapaw da Ante Tuyang kan Uncle Badong! Ay! Sapay adapay lang ni Ante Jay! Ante Tuyang! Ante! Mangmangagnak ka day! Sita! Kanya tinapasamak! Ay na! Natumba ti balay da Auntie Tuyang kan Uncle Badong! Warog! Ay, sapay adapay lang ni Auntie Tuyang iti unag! Nas ka na ma-rescue adagos ni Auntie Tuyang! Ang mga nanya pa iti mapasamak kan kwa na! Mabit lang ba sita? Awagak ni Angkal. Kan dagiti daddo mamasaknan. Tapno ma-rescue mi adagos ni Nana Tuyang. Intay, asino ti imawag? Ay, ni Kwarog dungaw. Nagapuran ka nun ni Marituyang. Anya! Narbati balada. Ay, naimpaglaangain. Ta light materials lang tinausar iti balada. Ay, Ay, rumara. Inakita ni Marituyang. Ay,
Saan ka pa'y matanangan? Ay mga anak ton, i-rescue me ni Marituyan. Ay, ala, sige, no kastati kunam. Ay, agan-anad kayo ah. Ay, baga, tatulungan daw. Nang baglangan ta nagpardas ti aksyon nyo, Angkal. Siya pwede ko nam. Ang mga anuan yan tinapasama kini Nana Tuyang, no saan na rescue adagaws. Bilibak kan ka, Angkal. Uray saan na sayat ni Nana Tuyang kan ka. Saan ka nagdua-dua ng tulong kan kwa na. Si kamot ko ano. Ay, pudno timbag kang Angkal. Bilibak unay kan ka. Bilib kami kan ka, Kapitan! Gawin nga gusto, bilib kami. Amo may nasakit na gitin na sawang ni nanatuyang kada kayaw. Maragsa ka nak itinita nga imbagayaw. Kumusta tirik na, Marituyang? Nagsakit ti bagbagay Marikuanang. Nuapay mo't nga minasan ka rin mo radagos, Nakaturog ak nga main. Ay, naimbaglaangan ata lightweight laang nagiti material sa nausar iti balayaw. Iso nakalasat ka. Amom na sino tinang tulong kan ka? Asinaw maray. Da kapitan. Ha? Wan, day tatipod now. Iso ano mabalain? Di mo batikusan ni kapitan. Nang runa katawam mo't makita kadakas nga raramidon na. Siyak pa'y laang timang pakankan ka. Tada na panan ni Pasita ka anak ka, Marituyang. Agawaam timangan. Tao may ni kapitan dito'y balayon umadamdama. Ay, nakababain Marikuanang. Anya kumati ka babaeng. Mabain akong kuana. Kalpasan tinaramid ka. Tinapatag na kamiriskan. Sardangam ngaminan timang batikos kan ni kapitan. Takas makita kat saan mo't ako rakot. Kumusta kan Maray? Ay, nasaya atak mo't kapitan. Ito ti prutas. Agpaimbag ka dagaws. Agyaman na, kapitan. Pasensyaan na kuma. Kadagiti dakas ngayon sa usawang kukan kaide. Mayamon day ta. Ang pang-aasim tag, baliw kan Maray. Timul-ulitan ti dakas ngayon naramid mo, Wan, kapitan. Saanan ang maulay? Nasaya at Maray. Agpakada akon. Urayim ni pare ba daw, taagawid ka no ita. Ay, nanatoyang. Agbalbaliw ka ngaminan. Uray no saan at ipambatom tinangabak a kapitan iti barangay nyo. Rumbang lang ang arespetuam kan suportaram. Taparamat lang dayta iti pagimbagan nyo nga agkakabaranggayan. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabali mo ay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.